ตุนตุมจุกันรำชุงจันจินดูอมละมาจังเฮียนบุลอินจันเพลพดไม่เต็งanti-radiation missile rudram anti chu India chuan anei ta India chuan new generation anti-radiation missile rudram tia ko chu Wheeler Island Odisha coast pula radiation target tok tarin hlotling takina enchin le theita he missile DRDO siam hi Su-30 MKI fighter aircraft chu launch platform mangin ka chin ania tin Mirage 2000 Jaguar HAL Tejas le HAL Tejas Mark II ate launch ve theizel tura ruwa man ani bokani Rudram hi ramchunga tanga siam chua Indian Air Force te anti-radiation missile masaberenita ani hi he missile hi Su-30 MKI baka Indian fighter aircraft dangte chu launch platform mangin ka chua ani boka ama hian launch condition na zirin range rang anei bok ISRO INS GPS navigation amanga passive homing head nen final attack hunata na man kop thei tura duana ne he missile hian radiation target chu pinpoint accuracy in a chu fu chat thei antia chu mel ma te radar chu chiat na na thatle tura ngayani passive homing head hian mel ma ho target te kha awa he chuak theya awa hia mai ni loven an frequency chikim nen lam awa thliar rang zung theiani ti chuan he missile thar hi mel ma te air defense ralhla atanga wa chu chiat na na thatle don ti na ni Indian Air Force chuan komin kum top lam hian fighter jet za som paruk leiturin order siam felatum ti thuthar a om le boka IAF chuan tun December lo om tura hian MiG-29 fighter som ni pakhat jet Russia hne na tangin order ti felatum phot nia soyani heng order thar tur te hi sangkhat zakwa somriat chho daya airframe an lo siam to an la man chin ngai lo te an nia amaro chu awa hlui mel ve kan ti mai theya amaro chu heng fighter siam tur te hi tunlai theyang bera MiG-29 upgraded version ho anga siam an ni dona an theu new lo view turangayani ti chuan tunlai a Khawvel in do na chanchin omek Azerbaijan le Armenia te inkar kan thlir le phot don nia Khawvel ram thil ti thei ber pola soi Russia chuan tunlai Khawvel in be na ngai venhlo ber Armenia le Azerbaijan ten Nagorno Karabakh ram in chu awanga ram pani sipai te in be na kalmek chu ati top don nai ni ina langta October ni riat khan heng ram pani Azerbaijan le Armenia foreign minister te hi Russia foreign minister Sergei Lavrov chuan darkar som chuang Moscow khopuya in kom na anei puya ram pani te hian in be na ti top lai lok hi an pom ve thei ta photani he Inkahhai puan ani chung an chot lai lok chung hi in dona wanga thi te ruang hlom felvel nan le hliam tuarte boy pui hunata na man ani don nia soi a ombok Nagorno Karabakh ram Armenia le Azerbaijan ten in chuwa anin be na wang hian mitam takin nun na an chanin zatam takin hliam puyan tuar to a he Nagorno ram in chu awang hian kumsang ni som parukhan Mizo ni chuang in nun na an lo chan to tin kumin July Khawvel khan Mizo paruk velin nun na an lo chan le to boka ti chuan boruak dai hlei theilovin tun din mun hi an thleng chhota ani helai rama remna le monna om theinan hian France sarkar chu France Russia le America ram hruai tu te meeting kawatum thu alo soi to a Pakistan chuan Azerbaijan lama atan thu alo soi to bok Turkey point Armenia chu he boina thiam changzo kan ni thu le Armenia lama Turkey atan thu Khawvel hriata alo puang zar ve to boka Armenia sipai te hian he in be na hian Turkey siam drone chu an mang thiam hle nia soi ani Heram Nagorno Karabakh mun hi tlang ram le ram ngo ani tlang puya henglai chevela hian mi hring noi khat le singa velan cheng nia hriatani Nagorno Karabakh hi Azerbaijan ram bung khat ni ma se helai rama cheng te hi Armenian mi le sa te an ni thung Nagorno Karabakh boin hi kumsang khat zakwa somriat borvel da yalo in tran to khania Armenia sarkar chuan Nagorno Karabakh autonomous ani na chu ahli nu in Armenia rambung khatani thu apuang zui tamaya
hei hi Azerbaijan chuan a pompui thei talova ti chuan Soviet atluk chiat nu khan Armenia le Azerbaijan te chu ram pui tling an lo ni ta a helai ram hi anin chu ngal bor tamai ni kumsang khat le zakwa somkwa palia Inkahhai an puan meu kha chuan mi sing chuang in nun nan lo chan man der to ti chuan Russia chan chin hi Khawvel in dona le Ralthuam chungchanga chuan soi mai rual ani lova engtiang takin nge Ralthuam hi an lo nei ti an history be chanin kanan soi zuai bokdon nia Russian Federation hi Treaty on Non-Proliferation of Nuclear States rampanga zingami ania nuclear Ralthuam sangruk zariat chuang nein Russia hi Khawvel ram zinga nuclear Ralthuam nga ber ani mekani heng Ralthuam te mai ba ka hian Ralthuam dang hi ton sing thum sang kwa le zakwa somruk le pasari chuang ani ni in sangkhat zakwa somkwa le pasari khanan lo puang to bok Soviet Union chuan sangkhat le zakwa somni pariat April thla khan Geneva Protocol chu lo pom to a Russia hi Biological Convention le Chemical Weapons Convention a tepo alo tel nual to ani kumsang khat le zakwa somriat paruk khan nuclear Ralthuam singli le sanga vel zet nein sangkhat le zakwa somli pakwa atanga kwa khat inkar khan nuclear Ralthuam hi singa le sanga chuanga siam chuak nianga yani bok kumsang ni le som pakotir lama khan Khawvel nuclear Ralthuam zong zinga za som kwa ayatam hi Russia le United States te hianan kol nia riatani sangkhat zakwa somkwa pakhata Soviet Union alo ke darta a hetia Soviet Union a ke chiat nu hian Russia Ukraine Belarus le Kazakhstan ram te chuan Lisbon Protocol chu kumsang khat zakwa somkwa pahnih khan mingan sign nan vea Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons an pom ve ani Russia in tun din hmuna nuclear Ralthuam ani zat chi hi azep tlatawangin hriat chian ani lova Federation of American Scientists te chuan nuclear Ralthuam hi sangruk zariat vel zet nein an ringani RS-28 sarnat hi Intercontinental Ballistic Missile ni in Makeyev Rocket Design Bureau te siam chho ania hei hian a hma Russia lo man to thin R-36 missile thlak thei turarin ani kumsang ni le som panga khan Russia chuan nuclear Ralthuam thar siam chho atuma he Ralthuam hi tsunami thlen thei hial tura duan ani ome submarine pahni the Project 09852 Belgorod le Project 09851 Khabarov te chu sang ni le som pali khan siam to bok heng submarine te hi darkar khata kilometer za somriat panga thleng man thei tura duan an nia an tangkai don hle a melma be nan a hlo om view don ani sang ni le som pariat March ni khat khan President Vladimir Putin chuan Russia in nuclear Ralthuam tam takakol mek thua soya missile defense system thar an nei thu te po soin tuin noya man tur cruise missile te po soitel nual bok sangkhat le zakwa somkwa pathum khan fatlo fa anthrax leak chungchang chu Russia atlang zarani a hei his fatlof khopuya sipai te omna hmuna anthrax leak awanga chiatna lo thleng khani he thil thleng wang hian mi somkwa pali ten natna hri kain mi somruk pali chu ka ruk chung lekin an thi veka Russia hian sangkhat le zakwa somkwa pathum January ni som pathum khan Chemical Weapon Convention chu sign in kwasari November ninga khan pom te anem ngetani sangni le som pasari September ni somni pasari khan Organization for Prohibition of Chemical Weapons OPCW chuan Russia hian a chemical Ralthuam da na te ati chevek to ni in adlautar lang to bok sangkhat zakwa somsari le somriat inkar khan Novichok agents thanim takchu siam le test ani ti tarlan ania Pavlodar chemical plant a heng Novichok siam na hmun te hi kumsang khat zakwa somriat le pasaria Chemical Weapon Convention awanga ti chiat tumani khan hemi hmun hi an siam mek ve thongani sangni le sompariat March thla khan GRU agent hlui Sergei Skripal le afanu chu United Kingdom Salisbury tura rai ania he thil thlenga hian Novichok an hmang ni nge yarin ani he hi United Kingdom la
Hei hi United Kingdom lam chuan Russia pu in Russia thil ti ni nge ya riat thu atar langa Russia ero chuan he pu nei aphana sa hle ni kan chanalin lo thlir ve zel thin don nia kan lo me